February ni som ni ngani sang ni som ni pani ni ngai thatu zong te in zawa in du sangna chibai kan bu ka chau Myanmar sipai ten mi pui thlan sarkar pai tha a thu nei na an pong la ka tain kum khat zet alo liam tareng mai kan la sareng ome mi pui ten sipai thil ti dan du lovin tharum tholowa lung oilo na an lan tira chu sipai ten silai mu le tharum hanga nor tlom an tum ve thung atira muan om taka mi pui pung khom te chu nek sorzel an ni wangin an du rum tul tula nam sipai sang rod in se mur tu kara mi thanem ngai zual ten ral thuam an lektran ta a hei hian ni kum sang ni som ni pakhat kum tuana Myanmar ram din mun a hril chiang hle duna phei chuan chin fel mai theilo khopa din mun khir khana ani hnuk lut ta ani hi tuna ram din mun hetiang hi ni ram chunga state pasari region pasari le union territory pakhat zinga hian mun ral bong le boina in achim lo lai reng om lowa helpol chak pui le rami pui an tan rual miao wangin Myanmar sipai te po an chefu reng seng bik lo mi le sa ral thum an chan duaya an chung nun na om chun boruak lama tran an la lo thei ta lo hetianga leilama chaw rau e kan thai fo ta ka hian Myanmar sipai te hian indo thlona an nei ang an mang ta mi a ramdang laka inve na tu le atul po ramdang beina ta na indo thlona an lo nei ang chun te chuan an ma di mi le sa le an ram chu ngei chu an boma an kapa an be tamup mai chu ni hi an thu nei na chel an du miao wangin indo helicopter fighter jet le drone te thleng in an mang tamol mol mai ni atira chuan pdf pasal tha le nam sipai tam takin ramwa silai te tual cher silai te an hum lain hun a local thata sipai ral thum an van sakba ka an ma di lam an lo changtlung ve zela sipai bu pui tan po tuklo mai rual lo ani ta for mai an ramchin an chiangin an mang thiama rol rala chele puak theithil manga sipai lambun an thiama sarkar sipai hlotam le training nei thajok ral thom changtlung jok rual po anin hlo duai tamai ani sipai sarkarin ram chunga helho then fai be pui operation adora ta a han thlak pe chu national unity government ral tan sarkar report ti chua alanda chuan thakhat chung ringotin sipai sang kha zathum vel an thi man junia heti taka in lambun le in beina hluara wang le sipai ho an thi reng mai awang hian sipai ho phuna le thathona po azoi hle ti chianga sipai chol to ta thengin an rang ngaya zom le turin sipai sarkar chuan a thlem hial ani kha current national union KNU 2.2 pado so toni chuan thaliam ta chung khan voi zathum chuang sipai te nen anin be thu soin an pol hian sipai jani somruk pasari an that ti soi hei wang ringot po hian sipai te tan thlona roi mai lo chu du thlan tur om lo ani ti tun hnaya kain state thuam chunga nam sipai te indo thlona manga be ani chungchang soin leilama in beina sipai te nasatakin anin hlowa heng an sipai te rilru nualu tuktur kai hei ber sein bom an thlak chiam ani ver mai ati current national union te hi Myanmar sipai ten thlona manga an be ma sakber an nia ni kum march la sipai ten mi puilung oilo na lan tir tu te thi sen chua zonga nor chi khan KNU ral thom keng pol current national liberation army KNLA te hian papun township sipai outpost su an la ve ngal mia hei hi Myanmar sipai ten thlona roya beilen ngalin civil mi tam tak an thi pha ani papun a cheng mi sing sari velzetin an in le lo an tlan chi san bok hemi nu hian KNU thunun huam chu bago region mun then khat po an beijui nge hemi maulok hian thla aliam chautin endik arm organization dang Kachin Independent Army KIA te chuan Light Infantry Division 77 bein sipai somni zet an that ve ngal kau maya mei ni thum la khan jet fighter te nen tang kopa an mani ron be tu helicopter pakhat chu an kap thada inhe mei thalai hol ani meu chuan chin state chimlama mindat khua chu leile boru ka tang sipai ten an be ta ngek maya thla po alia ma in sipai zarve zet an thina kaya state dimorso township port thona manga be ani ve ta bok heti taka momo na asan wang hinge Myanmar sipai ho tulu general mau chiwa chu helicopter label tu bin Russia khopui Moscow laba atlan ta chung mai ani kha mei ni somnia heli Russia expo achim khan thlo theina leitura Russia sarkar en boruak tha siam an tumzia
an lan tir chiang hle ani Stockholm International Peace Research Institute mithiam Simon Wegeman chuan Myanmar sipai ral thuam za som pasarhi Russia ina leitir ania indo thlona le helicopter an ni deuh ber an sipai ral thuam za som nga zet an leina China ti lowa chuan Russia hi Myanmar sipai ral thuam supply tu lian ber ani mek ti soi General Mau Chio an Moscow atlo hnu lok hian sipai ho tu General Ming Ong Hlai chuan atlo zui ngala hemi truma ajin hian ral thuam en leitir na tu thlong zia thar nei roma se Myanmar sipai te le Russia inkar hi a chete chiam lo ti anta lang ani Chin state ta Myanmar sipai eblet tu pol ta chuan ni kum chung khan sipai sangkhat somni pokwa zet an tha thu soin ani lama mi songa pokwa inunna an chan ve ti an soi Chin state lama hian boitir te tangin silai apok ve lem lawa pasal tha po sang sang ten chengrang choya ma an ton tak tak hun chu April tha dai kha ani Chinland Joint Defense Committee CJDC tu chuina talan dan chuan Myanmar sipai te hian aram nei tu pasal tha te angin ramchin an rebel ve lawa ramtana in pek na tak tak an nei heklo chu wangin tual chu pasal tha te nen an in beina po hei hi alang chuak ani anti Myanmar sipai ten kum khat zet helthen fai bi pui an thlak chu a hlo cham ani bera ramchung mun tinla nam sipai sang ten an phak to zelin an lo ti boin an lo suat then ve zel bok nen heng te awang po hian Myanmar sipai te hian indo thlona te chu moi lo po soi lovin an tho chhuwa pui lo thei ta lo ani kai instead thuam chunga mi pui veng him tu pol KNU KNLA KNDO tele military council te nena in beina wagin military council ten tual chunga thlona le bom in an beina sania in le lo tlan san mi sing sari chuang anom thar le ral tan ma sa te nen phei chuan nuai ni chuang anom to thu kai in mi pui fuai tu ten an soi thu VOA reporter ma a mar chuan ata lang tun hnai deuh khan Burma sipai sarkar military council le KNLA te nen an lei kap chun zom deuh reng boka kai in huam chu in kana anasa in Phapun District Brigade 5 le Dupalaya District Brigade 6 a military council 10 thlona le bomin an bei chiaba vain tual chung mi sing sari chuang zet an ral tlan non le a ama a ral tan mi ten en phei chuan nuai ni an tlin to thu kai in mi pui veng him tu pui pa an thu pawng tu fadu so to ni chuan a soi ral tlan thar ta hi mi sing sari vel an nia ama sa ral tlan te po kirle mai thei an ni lo wangin an vai chuan nuai ni chunglam ani to ti in angai dana soi military council ten sarkarna an lang ma tang to reng khan KNU huam chunga military council ten kong thar an sila wangin in le lo tlan san an om nual to sarkarna an lang nu phei chuan in kana a thlen reng awangin ral tlan ti hian brigade muna an in saseng nual ani tin fadu so to ni chuan a soi ani military council ten sarkarna an lang ma khan kong thar sil ta ni brigade 3 ne chu tu bin an ti zona brigade 3 le 5 an luata a heta po hin ral tan mi si linga anom to ani military council ten sarkarna an lang nu a phei chuan mun ten deuh tho in kana thleng nuala abik takin brigade 5 a thlona le bom hangin an bei chiama mi a sin tel an ral tan ani anun hung bera brigade 6 a kangkai le in ral tan an pun bel le chiama mi sing sari an tling ta hialani hetinga ral tan tamber te brigade 5 le 6 area mi te an tambera brigade 3 a po sing tel an tling pa hiala mundanga mi te po anom nual bok brigade 1 le 4 mi te po an tlem vak lo khop mai kho chung luangam lawa ral tan te an tamla hian Burma sipai sarkar military council te hian thlona le bom hmangin an la bei chun zom zel bok sia kumin sangni somni pani January thla chung khan tual chung mi som pani nunna an hlo to a mi som thung pani liam an tor thu kain mi pui veng him tu polten an ta lang Myanmar sipai lal jinga mi Lieutenant General ERP chu sipai council kan ti mai thin state administrative council a member arwat na order niriat February thole ni khan ti chuani Lieutenant General ERP a hi Defense Service Academy batch number somni pani na tanga sipai officer zir chuakania National League for Democracy NLD ten sarkarna an chel chung khan
remna thu thlung lam malakna sipai ta na tho lok tak ani thin ama hi vice chairman of state administrative council le vice senior general so win ane military officer training ho thin an ni tin ani hi commander of special operation command na te chief of army training officer na le military attorney general po alo thok to ani amai ro chu sang ni somni december mulama apat pui te chu promotion an mulama ani ero chu sipai officer reng pa ngai bak mundanga emokai santir ani ve taloni commander in chief air force na tanga anchol lui tir tak general mau chio kha tunlai hian a chanchin are viau mai ani po hi sipai officer atanga an pension tir nu in aril ru thoi damnan military council a tho hi member ani three tir bok January ni somnia nei zo taka military council meeting a commander in chief air force solta and commander thar general mau chio hi muni lowa military coup sarkar ho tu telna thin state administrative council SAC member ta tel ve nge ngai chi meeting a po hian general mau chio chu atel ngai lowani thu nei na a chil president ni chak kem em senior general min ong lai hian a thunun thei vak lo sipai officer lian ho hi thil ti thei lo turin mun pei mo lo dewa da that a thiam hle mai zong ani hi Colombia ramlai lia tun hnai ro na sataka asura wanga leimina mi song pali vel an thi to ni in thunei tu ten an soi tholenia Risaralda province Dos Quebradas khopuya chena in tam tak leimi ni na chile nola hian liam tuar mi som thu panga chu dam do ina enkol mek ani bok thunei tu te chuan thalak pho chuakin tlang hnuaya om hun zau tak chu thil chia le leimin hnu ma ina khat deuh vek ani lui hnaya chengmi engmaw za chu tuina lang mai hlo thona wangin hmundanga inson puir ani bok chan chuan hna thok tu te chuan chirkara dam an la om be chein zon hna an thok mek zel ni in Colombia disaster management thunei tu te chuan an soi thom ring tak kan ria kan tlan chhuah chuan in engemaw zat chunga tlang chi palo in hatani ti in taxi driver Dubarney Hernandez chuan AFP news agency ril a hmun ka thlen chuan chiat na lian tak alo thenga mi engemaw zat tang an lo om ati Hernandez chuan ruang pahnih la chuakin pakhat damin ala chuak bok ti soi in panga vel chirin a chil hnan ni na soi bok chiana thleng din hmun thlirin thi po an pun ngei an ring hle Colombia hian leimin hi thil thleng fo ania ruatui atlak lai hian tlang oya in sak le chengte an din hmun a him lo thin hle kumsa ni sompakwa khan chimthlang lam kaw province a leina sataka mina po mi somni pariat vel an lo thi towa ama kumhnia po khan chimlama Putumayo province a leiminin Manakaw khua a childa mi jani somnga chuang an lo thi to bok ani tlang lon mi pakhat hliam a tuara wanga darka somli pariat ton tuile eitur tel lawa om chu Indian Army ten him takin an chan chuak India chimlam Kerala a an chan chuak hi kum somni pathumi ar babu ni in thotan ni khan a thiam pani nen tlanga kea an kal hiking chu tol palin tlang oi ding thataka atol liamani army in an chan chuak ma hian rescue team pathum thok chuak to in an hlo cham zel ani nilai ni zinga khan Indian Army chuan an be pop theita a sipai ten chan chuak na hi tokin ar babu hi an bo pop theya tuile eitur te po an pe thei ani in ven himna man ro an pek nu atlang chi pa an la chuak theita bok ani ti in news website Manorama chuan atalang fit sang khata sang Palakat district a Karumbachi tlang hi a oi cheng chiat ema wangin hriat hlo tak ani thina ama in forest department point checker tetan tlang chi pa hiking a kal a hlo om thu an lo soi to thin babu a tlang oi pang khuara atlak lu na hi a chep lia ama alen tok che che chau ni in soi ani a thian ten thingle hri manga po chu an tumna a hlo cham nuwa chukin police ta puina an deal ta ringota babu hian phone a athla lain omna lai chu a hril thei hlau bok chan chuan na thonan hian drone po mangin a omna lai vela thlokin an zong na sabok thole ni khan coast guard helicopter chuan voi engemaw zat chan chuah tumina beya ma se tlang a omdan a cheng chiat awang le atana chu thlona atana hniam em awangin an chan chuak theilo
hemi tuma chan chu atum te hian tui le ei tur po an pe thei lo bawk bial tu MLA Safi Parambil chuan babu hi a chaw chak hle ti suya thole ni chhun thlenga chuan chan chu atum tu te alo vai theya ma se tailama chuan a chak to lo hle ani ti thole ni jang khan thu nei tu te chuan ramsa laka himnam flambu an chit sak ni in chan chu na thona telve thu nei tu pakhat chuan Hindustan chanchin bu hne na soi State Chief Minister in Indian Army puina angen nuwa an thok chuak ta a an bei fet wan be pop thei ta a an la chuak zui ta ni babu hi damdo ina da ngal ani Taliban te chuan Afghanistan a tharuk chung thu nei na an chang to a an ram ko pui Kabul a sarkar ma sa te nu ma sang sang op te chu an thai re evek to sarkar ma sa inflak ata te bang wala number sal tha te ping aji te le Taliban beina thi te hria rengna lungphuna siam te chu Taliban te hian an pai bo vek to ni banga nampasal tha te ming injiana te Islamic Emirates slogan te chuan alwa lan vek to a pathian tranpui dein kanremin America kan hne ani ti anjia Kabul khopuya beauty salon nei tu tamjok ta chuan meichia full makeup le hairstyle tunlai tak tak ne na anlana poster an ta ta po anda bo vek to ani bazaar le cafe a te meichia mutur an tlem hle to a Afghanistan ten thu nei na an chan nu hian meiche tam tak chuan pon an chuak thangam to lo ani Taliban ti an checkpoint thanem tak an siam bela wangin ko thim nuwa kot thlera motor tlan po mutur a om lo United States ta school le inchunga mipui pun khona mona ma chu avek tura thu pek siam chu Omicron wanga COVID-19 kai zatin tlang hiam lam apan zela wangin state tamjok chuan he dan hip turin thu thluk nan siam New Jersey Connecticut Delaware California Oregon official te chuan state chunga school le van tlang pun khomna ma chu avek tura thu pek an siam chu hun reilo te an hi pro don tian soi California chuan ka le tang khian Universal Indoor Mass mandate to vek an tuma Sri in kai chot ol tak Omicron variant wanga ko khin an siam zong zong te po thladul vek an tum tin talang Connecticut chuan February ni somni pariat ai tailo school ate ma zuwa tura an ti chu ti to vek an tum bok Delaware chuan March ni somthum po train ma zuwa tura thu pek an siam a hlip don bok ani New York Times database talan danin state puma school le inchunga ma zuwa vek tura thu pek siam chu state lem te chu ani to US a hian state sang sang a shikai thar le shikai dam do in pan pui ngai an tlaniam zela January ni som panga api ka thlen lai ai khan February ni ni a chuan COVID-19 kai thar hi 53.1% in an tlaniam to ti US Center for Disease Control and Prevention CDC data chuan atalang February ni ni thleng khan US a chorwalin ni tin shikai thar hi mi nuai thum sing sari sagret omji angania karmasa li ai chuan 37.6% in anhiam ti CDC weekly data chuan apuang ani ram chunga chorwalin ni tin damdo ina da lungai mi sing ka sang ruk omin karmasa ai khan 18% velin ataniam to bok shikai le damdo in pan pui tlaniam zel ma se ni sari chung chorwala thi pui za chu sang ni zali ni in a karmasa in 1.6% in apung thung thipui an tam chan chu data atanga thipui chin che zat ka ni atang ka thum vela anu ful wang ani ti in University of California Department of Epidemiology chair Zhang Juefang chuan soi tun kar atang chuan ni tina thipui zat chu an tlak niam an be sei thua soi bok heti la hian thipui zat an pun chana Omicron variant chu puin kum upalam le nana ben von nei te tan a hla om zual bik thu Zhang chuan soi Omicron variant hi United States a sileng dar chakper ali chunjom zela CDC chuan February ninga ka top thlenga ramchunga sileng jinga 99.9% chu Omicron kai ani thei thu soi Omicron subvariant BA.2 chuan 3.6 a ho thung ani CDC chuan rampoma van tlang hmuna in kai dar theina ala sang le ti soya Omicron wangin January 30 atang khan no pangjinga COVID-19 kai an pungna salia January atang khan no pangjinga COVID-19 kai mu chuaza chu maktadoi di point phani don ani towa sipui len tan tira atang khan United States a no pang maktadoi so phani chuangte chuan sian kai to ti American Academy Pediatrics and the Children's Hospital Association report thar ber chuan atalang ole atopnan view ate hne nangen na kan han zep ve lenge kan
channel min la subscribe sak lo inom chuan min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu zel theina turin in tar po awl samjok na kha ani dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya